Archbishop Lambert Binumugisha ashabira abanyabwejo korra nyensya baruge ahakurebera hakurya konka yakwandisha kutangaza yatwerekanisa yagura siminti so nabwecho ninyenda ngu abantu babwejo bagiye cyo bayegera umuri Archbishop Lambert iki yakora kandi na Bishop wa Western Kore Tatito Bishop Johnson ayusara kigambira umunjiriye yo kugira ngo twatanise abebembezi b'ekanisa basimira Archbishop okubatayayira mu busabadikono bwabo kandi nguceresireho bumwe. Archbishop w'abanyakatoliki ofutayaya omwanya gwa Nsika Church of Uganda akatayayira abakristayo akiza n'omukristayo nchereko mu bwitu omwe w'abanyakatoliki n'abakristayo n'abantu b'edini zindi kintu cyangwa cyatwereka nk'abakorasi ba Kristo ukoreko mu bwitu nkabikiriza umuri Kristo kandi ikindi kutekateka mu kijya kutwara urugendo ruringwa ahabwe nkwatanse byagati y'abakristayo n'abakatoliki abo umukuru w'ukwijya kutayayira nkekanisa abakristayo bazengutu bakacirebaga Archbishop wekereze yo kutayayira ekanisa ngogu n'umurundo gwabo go kubanza no kwe kumwe bazahabwa urutayayo kwatanisa kabantu babwejo abo kubankeki Bishop kwija ahabusaba deacon Bishop mfakta kuchigendera kandi tukabasa kugera imitwe no kukwatanisa konka tuchosire ito n'abanyakatoliki tukwatanisa na munonga faza wa Butare n'amakanisa gatwehingurize nkarwina bafaza bakira kwatanisa na saba deacon witwa nito tuzayoba tuzindukira nito tubazindukira omakura gandi abakristayo na munonga bebembezo mu makanisa abarukurete intaro zo kutera n'abantu abo bajumirirwe okujumirira oku kwirweyo Reverend Emmanuel Nwagaba obira kuriro kushaba kwekiro kya Mariamu aha kanisa ya Kamubizi Church of Uganda muri Kamubizi Town Council asa goramanya abakari bakashuba batefumu bagira ngo mukufita kabalira mulingo umukufita kabalira muzeki aliho kushisha hayimwizi umushisha hayizeki Jana ingawa yakura karabu anatumana bachi ya person wa school management committee netakushwali sana ugiye mukazi wa Mothers Union omuntu naretwa hakwawe ahonda ho kweshereka habura umuntu ajya mukenya kwisaha nyindo ubwo mukazi nepe y'abashambo bazara ninzirepa ubwo nintakwenda kumureba abantu mwe RDC Lilian Orteraho kandi birariyo mbuza hacirece nawajumirira bakazana munonga barukweye tabakurase ba Kristo bito barukwinegeza emihonda no maka aterekanisa ukayite kurya tazoshemere kwitaka basuko mushijo mutale tushija kusiga musane okatereka sebyo kurya ngeka ya ukamanya ntako ahoje ekinchukura twe no muzo mushija twine noga hanga kushune amakuru agagasha kwa Ruth Nwamanya na Juliet Charles Sima.